voin hi August ninga kumsak ni som ni panga thole ni ania clear tu le ngai thatu zong zong te chibai kan bu ka cheu Aizawl khawpui son chung changa arin ang in tu inchuh ron om le ta he thil hi ngun taka ngai to chi ania kalpa mai chi ani lo ngai to na thuk tak kan man angai kan party tran zong ni lem lo te malak na ani wanga do dal emo kan party tran zong te malak na ani wang mai soi moi ti te kha ti lo bok ila he thil serious tak ani ti riang o hemi chung chang a hian UDNPA chuan thu chhuah ron siamin soi fiana khan ron nei to a afin fiana ro aron tilang tel lem lo thung center lama dil na an siam original copy aw DPR te poneng chu hang a copy mu tur ala om nge yanga kan hu ma chu le khama sa hi kan din na tur chu ala ni ri mai ome UDNPA thu chhuah kan tarlan ma in MNF president pu Zoram thangan nimina mi zo namron chung in kho ma hemi chung chang a soina hi lo en ma support tila thildanga te po kara lut chautura nga yang Semarani Ministry of Housing and Urban Development lamami Central Sarkarami kan Delhia kan Residence Commissioner nena lekha aron thona a copy to Chief Secretary Mizoram ape boka April ni somni pali Kumin Khan ania Mizoram State Capital Aizawl atanga Ten Zola Son in tumna DPR kami poisa in rondil ka khoi head of account na nge kan ronda don ronti chiang rau ati ani Residence Commissioner New Delhi mi Khan chumi le kha chu thon pain Mizoram Chief Secretary nena khawpui Ten Zola Son natur DPR buat saina minron pik antum yi khoi head of account na nge da tu ti minron zota an le kha po hei karon thon chove tin Delhia kan Residence Commissioner kan Mizoram Chief Secretary nena kan atuka April ni som ni le panga a aron thon ngal ani ti chuan April ni som ni le pariata UDNPA and Secretary Under Secretary Lalrin Sangi Khan UDNPA Director nena hey Mizoram State Capital Aizawl atanga Ten Zola Son tur chung chang thu a Center Sarkari na anron zo na yi a department en call to in ni a chan naron buat sai ro u ati taboka chu tun naya keinin kan reve ta chau ani khawpui Ten Zola Son natur DPR poisain ron dil kha hey mun so ma thena mun khachu kan ron peng chunga khoi head of account na nge kan da don chu ron soi chiang ro wan tia kan Residence Commissioner te an ron zota a Chief Secretary of in a department concerned UDNPA lo buai pui ro an intita chu ania State Capital son ani chuan State Capital nina kentel sang son alo ngai anga entinan ama sabera Assembly House kan Assembly House hi son anga yanga High Court son angai bukang Secretariat Office son angai anga Head Office sang kan leite hi son angai bukang chu tiang zong chulo thleng pa se thil lang chiang reng chu thil boi thak ani na chu thu ran ni se Aizawl khawpui hlutna aniam sat tanga mi pui du dan la khomin tamjok thati dan ani ero chuan ti mai chu a thawi wang ma se cabinet tangial point ala pharlo thil ni si hi thui tak alo thleng man tareng mai ero thil di dan tur ani chem enge kan ngai dan te kamen lama kan soi ho don dia anei tu tur tlangwal hriat lovin amonu turan lo be fel tre ton be fel to nge kan hre lo kha anita hemi thua ka soi du chu emere party hian ka zo du chu hei thilya
per mai pakhat Mizoram chuan aya liana karing lo ani le cabinet talinan ngai tu ani le khawpui hi then zola kan son don chuan political party dang tepo anrone NGO anrone sumdong ai o te anrone ko ran tepo anrone min vai pem tir donani chuan ron nge angai minekoa high court building chau po so aken telne then zola sondon sila nuai makta duai cror engzat nge ngaya kan minekoa secretariat department building lian zong quarter tenen son then zola sondon taila mundang ala tam vai bel cheng zat nge ngayang ti anilo tluk leding on exact nge ngayang Mizoram budget hi kum exact nge kan budget nge manzo vek ngayang aturulo tu department pakatan po anilo pera amak taduay telin an building le quarter so son naturi angay doon ani chuwangin practically na tayo Aizawl dor kayan ten zola ko puison chu du hi za in an omlo garing chuwangin kate kin perchu history siya tu chair tu chuanin sianga Mohammed bin Taklakan Delhi khawpui at sir kopdanin soka alayli thadeu beretin mana Devagria isona tuma a sarkar office chau son tum lovin ambi puinen kal vecturatia kim sang bien isia mi puyan thi tamdan ka an vain sonta India marlam Devagria changin optei anilo ti an mule asia in son le vecturantia an son leta avoindia yan Indian history zirto chon Mohammed bin Taklaka lal a ril rubuai tia da in history minui sapur per Mizoram yan Mohammed bin Taklaka panina kan mamo low Mizoram Mohammed bin Taklaka temin tisak vere patianin arem ti low til reng zoram mi puite chunga athengin alo ting thei low chutiang ram ruai tu kan nei thinga kan kal hi patianin a phalri ani thalo in riat nan heng hi Mizoram chunga athen ka phalani atiani karing chowangin nakin nuwa heng hi ti non le repeat ani to lo nan zoram mi puite min ti fing tua i mangang u ti ka kan soi du ani ka lo me one tuna chon UDNPA department in thu chu anron siam hi lo ngai thaila agas neli kumsang ni som ni panga niminan thu chu asiam kha ani Aizawl Peace City project to state capital son na tur project ni omin tun naya soya oma hei hi sarkar lai pui atanga le khalo kala zia sol pal a wang ani Aizawl Peace City project detail project report DPR siam na turatan hian sarkar lai pui Ministry of Housing and Urban Affairs in cheng vai bel chesom aron sangson to a state capital son na tan ni lovin Peace City at Aizawl tan DPR po Zorama'n mek ani hei tan tarlan dana hian Zorama'n mek ani ti alania hei project te po an thelut vek to chumi chan na chun rati chuak to ni na langa hei Peace City tan DPR po Zorama'n mek ani anlati chau na chan hi enge on ang ti hala hi empon ni se na kina kala chiang chau tura ngai la chan chu DPR kha an siama chumi chan na chu an rati chuak to ani hala hi
helai han thu in kal tlem chu om deuh ani lo mo ti te rilwa zo na lo ma hi UDN pe thu chua kan hmu dana hi chuan zia sual pal ti ani a UDN pe thu chua hi afin fiana copy mu ani ma chu thutlinga pom thei chi ani lo ti pol po an om deuh nok to mai ole khati chung kha tunata na kanan ti chua thei te chun ni a comment lama in ngai dan te lo sui le don nia